roa e tāri ana, hioi, no te rānei I puta mai ai te pūrongo a te rōpū I aro take I te pūnaha whakahiato ora o tēnei whenua. Hei tā te rangahaua Erewere Rerekura, ko etahi o ngā tū tohinga kei roto I te pūrongo, kia whakapiki hia ake te uara o ngā utu penihana, kia whakakore hia atu hoki a ngā whakaritenga e tāmi ana I ngā māma, kāri I te whakaingoa ko ai te pāpā o a rātou tamariki. Kia tahuri ake tātou ki te roa ngātu o ngā whakamahukitanga. Ko te hāngai nui I roto I taua ripoata, ko te whakatika o te ahurea, hei whakamana I te tangata. A renewed focus on support to help those on benefits into sustainable work, improve income adequacy to ensure families on benefits are not living in poverty, and a culture change in MSD to ensure people are treated with respect and their dignity is upheld. Hei tā te hia mana o te rōpū tohu a te kāwanatanga, kai komihana mō ngā tamariki nōmua a Cindy Kiro, ki hae te punoho toko I te ora mō te makere I ngā tamariki Māori. The needs of Māori within the social security system are not being adequately met, and there are a number of quite specific recommendations relating to obligations to ensure that governance, policy, outcomes evaluation, service provision actually do reflect co-design and engagement with Māori leaders and communities. Nearly 50% of tamariki Māori are living with whānau who don't have enough. So the sanction removal, the unnamed father sanction, is going to directly impact tamariki Māori. There are tamariki Māori who have been penalised directly because of that sanction. Of course, I am pleased to see that that is a difference that will be made, but it is a start. We've got to do more. Hioi kua aro kore te kāwanatanga ki ngā tono o ngā mātanga, ki te whakapiki I ngā penihana. Kua whakamahia e rātou, etahi takawiritanga. We have to do that sensibly. We need to make sure that we're taking into consideration the interactions across the system too, so that we don't end up with unintended consequences whereby we make a change and then someone is actually disadvantaged down the road. So we actually have to think this through quite holistically and in a fulsome way, hence why we need the phase 2. Hei whakamana I ngā whānau, whakarairai. Erewere Rerekura, Te Karere.